In the Bankulu. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Bangcwele abahle basezulwini. Okokuqala ngingumntwana. Kule ndawo engimiswe kuyo iyasinda. Eminyaka ephambili kwasibona kuye kuma abantu abadala bethi bangabantwana kuyo. Mina ke ngumntwana omncane. Ngiyacela ezulwini noma amazwi nje emabili esihlalweni sasezulwini. Okokuqala maNazaretha sivela entabeni. Le ntaba munyo wayithunywe kuyo uShembe kuphela. Uma sizwa ngabadala babekhona ngemihla yayikhona phambili, bathi lake laba khona izwi elake lafika endodeni ethile eyayisibongo sakwaShembe kulezi antaba zakwaNongoma noma ngaseMashabathini. Elafika kuyo kwathiwa Mzazela suka kulelizwe uyezweni lasenhla ngokuba kule ndawo wathi uThixo ngizovusa inkosi enonya ezobusa lesizwe negazi. Wena ke ngobe sengulanda ezweni lasenhla usuzogeza laba bantu. Uma sifunda lapha ezincwadini ngenye ibili sizwa kuthiwa indoda ethile wake wayithuma uNkulunkulu wathi Abrahama suka ezweni lakho nasendlini kayihlo nasezihlotsheni zakho uyezweni engizakukhombisa lona ngizobe sengiyakwenza kube isizwe esikhulu futhi ngizobusisa okubusisayo umthuko okuthukayo zonke izizwe zizobusiswa ngawe. Sivela ke entabeni bangcwele angazi mina nawe kule ndawo esivela kuyo noma besiyela ukuba siyocisha amagama ethu kulobu buNazaretha noma besiyowabhala la. Uma sizwa kuthiwa ubabamkhulu wayehlala kuyedwa kule ntaba kodwa kwafika isikhathi kwase kuba khona abantu abathi le ndoda ehlala lapha kule ntaba silahlekelwa imfuyo iyona edlifuyo. Babefika bezokumfuna kodwa babengamtholi. Asiqale kule ndawo 109 esihlabelelwe mabili nje amavesi ngicela. Bangcwele kule ndawo engimi kuya ngazi noma bangixolele ubaba ngoba ngingumntwana. Izitha zenkosi ubabamkhulu zimbona zikhuphuka ngezansi kwathiwa nangu kuthiwa wayekheli
pheze eqhoshetsheni zesa zikhuphuka ziza nemalasi zisa kuye kuthiwa wathi mayisuka wasethi usithela nje sebeseduze njenge ntombi 25 wasekuye eceleni kwaba nendawo uNkulunkulu amphihla kuyo lithi lisi bafike bema kule ndawo phezukwethe bathi ushonile uphi lo muntu ekade simbone ehleli wamfihla uNkulunkulu baze behla bengambona okulihlungu kungakubi lokubi Nazarethe uma ungaphelele ezandleni zethu ufele khona umuntu ngomuntu ufuneka azifune yena ukuthi usukela kubabamkhulu awuzange uzukholwe kwaze kwayinkosi ilanga awuzange ukholwe kwaze kwayisiqu sesithathu awukholanga nalamuhla awukholwa kanti uyokholwa kumbushembe Kumbushembe wena uyavuma ukuthi umyelo lothunyiwe ngoba bonke loba awuvuma ukuthi bathunyiwe unayo lushembe indawo kuwe nakimi na uma indawo ingasekho kudalwe yini ngabe sikhona iyoba khona yini indawo ngaphakathi kumuntu ngomuntu uzabona ukuthi ushembe uthini nangalethi ushembe wafika mabeshona angiqale kuyo le ndaba Iqiniso uma lapha phezu kwentaba walinda ushembe yonke imimoya wayayifika kuye afika uchithe athi akusiwena ongibizile wathi uhlangana kule ndawo yamaso ubizile uthiwa wayijulisa athi hlula udlule yonke imimoya yayifika ayijulise kepha kuthiwa lathi izwi mase kufika okuyena uthiwa wezwakala lephunga eza awusalizwa nephunga lithi limnandi iphunga uthi lini kanti ufuna kwenziwe njani wathi nguye lona ongithumile uNkulunkulu wathi shembe sengifikile wasemnikeza imithetho lesibuthene ngayo namhla kule ndawo kodwa mina nawe asifuni siyanqaphaza uma namhla kukhulunywa ngomthetho waleli bandla bonke abantu banikina amakhanda bathi ayinayi asifuni le asushoyini bakuthatha into yakho ufuna kwenziwe njani umuntu usuka emzini kayise eze lapha ngoba ezokholwa kodwa mase efika lapha asafuni ukukholwa amanga kade siwaqamba ngalena angazi umntanga kana akehlule encwadini abazali bakhulele encwadini ungafuni incwadi abezo wena ungifunela incwadi kaLevi uLevi ungifunela incwadi kaLevi umzalwane 19 verse 16 wena uyangivulela incwadi yabaseKorinte ibamba amabhayibheli wazalwa wena abaseKorinte besithathu mathatha amavesi u17 no18 no19 usungivulela abokuqala abaseKorinte isahluko sesithathu na amavesi amabili bese ungivulela incwadi yamakhosi isahluko sesikhombisa ivesi yakhona ingeka 11 bese udlula ungivulela incwadi yamaHebheru isahluko se10 ivesi ka26 bese udlula ungivulela incwadi ekaLuka
ivesi yakhona uLuka 4 ivesi ka16 bese uyoma ngencwadi kaJeremiah ngithi uJeremiah oka19 ivesi ka8 bese uma ngencwadi kaExodus. Angisakubiza nje soloko ngifundela sengijulile. Ungahamba hamba. Bese umuntu ngomuntu akangahambi eqamba manga phakathi kwalomuzi wasebuhleni mina nawe siwaqamba. Ungahamba hamba uqamba manje ebantwini bakini. Isenethini khona. Awaqamba. Ungaqambi kuba abantu. Bekade ungaqambi kuba abantu amanga. Inkosi ilanga iyakhuluma babekeza bathi bonke abantu eparadise bangena eparadise kube kwinyama yempepho bangena amaNazaretha kuthe inyama iphakathi yangena inkosi yamaNazaretha yafika yabuza yathuba umkhanazi wakithi kwabheka uZulu kwakhetha inkosi kwathi ngikhona inkosi yathuba ungubane umfundisi wasemsinga kwathi ngikhona inkosi yathi mana lapha mkhanazi yathi wena ngubane mana lapha yathi bonke abantu umuntu ongaze ngaqamba amanga ake sezomukela impepho kodwa phansi abantu bonke. Bonke umuntu wabheka phansi umuntu ngomuntu unamanga. Wabheka phansi kwathi yathi inkosi bonke abantu ongaze ngaqamba ake sezomukela impepho bonke abantu babheka phansi. Ithi inkosi ilandela mina isenamanga namanje. Asephelile. Ayiphinde umfundisi khona soyibhala bese ngayibhala abaseKorinto bokuqala 3 verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaThixo uThixo uyakumchitha naye awuthi ngaphansi ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele. ukuba bonke laba bantu bakaThixo bangcwele Eniyilo uchithi ithempeli ufuna kuthiwe Unsizi 5:22 Ngenyamini bazalwane inkosi yamaNazaretha Mangabe mfunda abaseThesalonika 5 verse 22. Edani kuzo zonke izinhlobo zokubi. iniko ungabe wena usazohlala sesiyabona phela ukuthi wena uhleli ngesimo esisodwa yini edala kanti wena uzohlala ngesimo esisodwa enkonzweni indlela yakini awusayibona Thelema Ngifune nje bese ibizile. Ngiyakwenza lo muzi uchitheke. inkosi yamaNazaretha siphakathi komuzi wasephakameni ithi maNazaretha ngendawo ehleli kuyo asisabonani kodwa uNkulunkulu uyena waziyo ozosifunela enye indawo Uhlatshelwe amakhwele. ithi inkosi uma seyibhala esibhaleni ithi lo muzi lo ngizokwenza ukuba uchithe awushaki wena ikhwele mawudlula lapho uthe Bonke abadlula kuwo bayakwethu. Bahlabe amakhwela ngenxa yokushawa kwabo. Konke kwabo. amen sengibona mina nje engakungaba khona sengibona ngenhliziyo ukuthi amadokodo ethu ayelapho sasisina kule ndawo sesishaya amakhwelo ithi inkosi yesithathu
uma ikhuluma ithi maNazaretha ngiyayithanda mina lento eyenzeke ePhakameni ithi umfana wami ngiyamthanda ngoba phakathi kwenu benihleli ningazi ukuthi kukhona abantu enteni nabo uShembe bakufuni. Ithi wasethi umfana wami bonke abafuna uShembe abawele ngaphesheya komgwaqo abangamfuni abasale ngapha. Babuye abantu babuye ngapha abamfuna uShembe kodwa abangamfuni babuye ngabantu abani. Sesibuye futhi uyasiphazamisa lapha. uShembe ithi izwi lesithathu ithi maNazaretha angayibona le ndawo lomfana wami kodwa inye into engambamba ngoba wala nothini. Sisemamele nje baba. Bathi kwake kwaba khona indaba yake yabakhona. Kwesha istepiso esizulwini sesha namakhosi asezulwini sesha saze safika eparadise ikhulu zibuke esinye sithi yimi ngizoba mkhulu enkozweni uzoswamina wena wathi nomunye hoyi cha nami ngizohluka nabanye ngibheke ngapha ngakwamhlaza afa. Hey amuva kwendaba zesha nezinsizwa zasezulwini zesha nalezi itepiso njengoba zikhona zahlala zashaya kuthiwa zazimfishane zingaka leyi ihleli kuthiwa zaziney'namba kuthiwa ngemuva kwalokho lavela izwi kwathi wabuza omunye wathi kanti wobani laba abahleli lapha phambili kwathiwa uShembe lapha njengoba nibabona behleli lapha kwathiwa wani wahlala uwani kwathiwa uyamazi ukuthi ube ngubani kwathiwa 3 wahlala u3 mase kuthiwa 4 bathi abantu hayi inqola yizo kodwa ikhanda kulo ufuna nini la ungelelwe yini wena wena usola izinto zonke uthe umfundisi uhlatshwayo silena ekhaya lethu wathi umuntu ngomuntu wathi vele siyabona uthusubukile hamba umuke kini shibanda umsile umvangeli siphezu kwentaba uthe uma welibona ukuthi le ndawo ehleli kuyo ucinene phezu isithebe sakho hamba uyingomtsheli kathi yini engadlali kahle bashala oShembe bashala kwathiwa 3 kwathiwa 4 banyuka baze bafike ezulwini wathi lo mfundisi hayi sengiyahamba sengiyokwenza ibandla lami. Mina nawe sasingekho kulaba abehlala ezitebhisweni kodwa namhla nawe usunesitepiso sakho uthi constitution ifuna thini kanti wena uzokhonza uShembe la ungathi uhlula zingane zakho uthi yosani nganenza into siyeke siyebholeni sibangela umsindo kuhlala ikhenza bangcele kule ndaba ehleli kuyo ithi inkosi ilanga siphezu kwentaba ithi kakulindwe balinda bonke abantu kwabonakala indoda eyafika iphethe ibhuku kuthiwa idlula ngapha kumuntu imbuke ebesosela enkonzweni umuntu bisimbhala ebhukwini idlule yokubhala omunye yathi uma inkosi seyikhuluma yathi bonke abalala enkonzweni yathi ngeke besafika lapho kuyiwa khona ngoba bayobakwa ngefoto ngakho Shembe lo muntu athi Shembe ngowami ithi le ndoda nami ngowami athi Shembe ngowami athi Shembe wembona lo muntu uyelana othi ngowakho athi uShembe uye athi unjani athi ulele ithi bonke abalala abami enkonzweni abalala usalele pasopole ndoda zeduze basuka abantu bonke bahamba
bahamba abonke kade balele lapha beyobheka eningizimu behamba beyophumisa sikhona phezu kwentaba inkosi ikhuluma bala ithi inkosi ngiyakhuluma nilele ngisokhokobeni eyahamba izwebelele nani nisalele namanje yaphuma mathibone uzomadudu Peso, magatiu! Presito, buena, mati! Pwede kumane! kumane bakhaza intaba yayilokhu ikhomba ithi umuntu ebaleka eyasithele azawe ngale ilokhu ikhomba ingasashumayeli ilokhu ikhomba ithi bawe bantu ilokhu ikhomba wena uzokhomba ngani ngoba nabafana laba kumala cha ikhuluma abasebenzi abafana abasebenzi uzokhomba ngani yathi balandeni babuya abantu babekwa lapha behlanze kufa yakhuluma eyindoda eduze yathi ishembe wasixoxa wena ithi kwasikhuluma ithi wasixoxa ezulwini wena size lapha emhlabeni wabuye wasilandela weza lapha emhlabeni sizoshona ithi kwasihamba kumani hambani ithi le ndoda ukhuluma idimoni ithi kulungile inkosi sizohamba ithi kodwa uma sihamba sobuya sizongena kulabo abantu ngendlela ezihlukene sizobenza abanye bathanda ukudla abanye bathanda imali kuleli sonto ngoba sesibuyile uthandani wena no ithanda ungakuyiphi igame yogqoko lapho inone ngakhona noma ihlatshe ngakhona inkosi yamaNazaretha intandane ebandleni lamaNazaretha yini edala ithi inkosi ilanga maNazaretha ithi ningakweyi lokhu kuhamba kweni niza lapha phezu kwentaba yomhlangano yakade lina abantu bemnyama udako yathi ningakweyi maNazaretha ithi phezu kwentaba ithi celani kuNkulunkulu yile nicelayo senihambe noNkulunkulu isikhathi eside celani bathi insizwe zamaNazaretha zaphuma mthadweni bathi sicela kubuyiswe le yaphakama inkosi yathi hayi nonini nifuniswe nina yathi hayi nonini yathizwe kade labuya nina nganicele ukuthi uNkulunkulu inkosi akukholwe amakhosi kuleli bandla hayi ukuthi nifuna nina kubuyiswe izophatha yini Zakuye, Nkosi, Nkosi, awungeni nanka phambi kwethu. Ithi inkosi kuyaba kubi inkosi kuleli bandla eyothandana namasela. 123 so. Ezojoyine engwenyeni koba kubi. Shayinkosi. Inkosi noma yipi kuleli bandla kufuneka imele isabatha uma ingalimeli isabatho leNkosi ehlalweni sakhohla lomuntu nani khona mhla ufika uThabede laphana ethunywe umqalo wendlela owayesuke naye entabeni zakwaDunina ebuza ethi sewaya yini endlunkulu uyovala isabatha kuba kungasetshenzwa ngesabatha la sanikela imali yaphelela phansi komthombe lo ngase office amakhosi hayi lawa ngekho lapha amakhosi enu ayahlubu la ngekho njawonke athandana namasela bonke bathanda izipho balandela inzuzo
abamnaki ongenayise nendaba yomfelokazi afinyeleli kubona. Amen. Inkosi nibuye ngibaba. Nibuye ngitsheleke nezibuko mina hluke kuphela ngizokhomba nomuntu omubi. Ngeke ithi indoda yangakithi yabo uyise kanami umfundisi umphanazi omunye uthi ubaba mkhulu wathi ebize insizwa wathi sondelani zasondela insizwa wathi insizwa kule nkonzo yobuNazaretha umuntu ngomuntu uyobulala ithole emengale emgidini angayibulali noma ngalibhinqi ibheshu lenkomo efe lenombhinqi uyalazi ukuthi wayibulala noma ife Ubinqoba wena ungena naye enkonzweni ubinqoba kanti wena bazana bonke abantu kule nkonzo akade bebulala amathole bezongena ngawe enkonzweni noma emgidini kuyotshele kwibheshu kosibanibani ngoba ehamba emhlanganweni lo engahambi uzofika sine belingafakwa ibheshu noma ikanjani kule nkonzo usebenza uhlale phansi ngengcuba ilungile leli bheshu elifakwe wathi ubaba mkhulu uma umuntu ibheshe ngalazi uyokhipha imali anihlambulule wena uphike kubo phela nje ukhona nosi kwathiwa ezinye ikhumba zibanjwa zimalasi sisaye endaweni lapho esizobanga khona ithi malasi wangiphuca losi inyamazane yami nokufikela yami leli 4:46 Luke ushintshe umbamba ufuna ukumabulenda base iyasinda le ndawo engingekuyo inkosi ufunde umzalwane wami yebo Luke 6:46 ayicinde lapho kuye uLuka 6:46 Ningibizelani ngokuthi inkosi ngingakwenze ngikushoyo na ngithi kade kusho wena uthi iso no phambi kwayiso uthi inkosi le yamaNazaretha isolo suthi kuyi inkosi yamaNazaretha usekubani ke manje inkosi inkosi yamaNazaretha ningibizelani ngokuthi inkosi kodwa ngikusho anikwenzi uyakwenza Mabisi uma ufika umfobo wenkosi kuzobikwa isigidini kuthiwa umfobo wenkosi yakithi komphanazi asekho ithi inkosi eyayikhona ngaphambili ibikela inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu ithi ngicela uyongelaphela umfowethu ithi inkosi yamaNazaretha konje inkosi kungenzeka ubize inyanga ithi ngakwelaphi usithi ayokwelapha komunye umuzi na yathi le ndoda cha angeke wenzeke yathi kunjalo kwenkosi uthi batho baba yavuka inkosi yamaNazaretha yawuhlala ngaphandle komuzi ithema ihleli ngaphandle komuzi yamaNazaretha yasithi maNazaretha nobheka lapha ikhona ihashi elizoqhamuka kulezi entaba elibomvu lezokwetha lize lizofika lapha lo mfobo wenkosi ekade ikhuluma ngayo inkosi yathi sedlulile lapha esandleni kimi ithi umnikeze ukhiye wadlula wahamba inkosi okhonayo nongakhona ukhiye usesandleni senkosi yamaNazaretha amen
bathi baliphakama ilanga baqhamuka igijimi sezizosho ukuthi udaba umfoko wenkosi asekho kwathiwa hawu kanti shenge khuluma iqiniso bahamba ngimtshele ibuku bahamba indoda uma ihambile indoda ahlangana amadoda ngoba amadoda abuye abe nemkhuba ahlangana bathi uhambile siseshani asihamba sifuna ikhanda lethu kaNcumalo likhulu singaphalazela kahle kulo ahlangana amadoda yenye mina liphi yobumba ishisilwa isilwana yasikipha isilwana bafike bayimba angizokuyisho ngokucuphe mina wasengiboni ibubonaze eduze kwami sengiboni afike bayikhipha lendoda boyisika lapha ikhanda wahamba nayo isithunzi sasithatha isilwana sasiphinde isele emgodini yafika inkosi ilanga ngenye imini yathula yabuka kwase kukhala idimoni ku-anti kanawo umfundisi yaxolisa ukhona isambuleni inkosi yasibeka kuye washo wathi hayi asimlande sihlale ekhandeni lomuntu kanjeni sikanjeni sisathatha lona sathatha lona kuthiwa silandile inkosi angifuni wena angizokumshaya lesibongo yathi wena suka kule ndawo mawufuna lo nkosikazi wakho uthaphile yasuka ke le ndoda yakwakha kwelindawo uma sayifika inkosi seyikhuluma sesisemkhaydeni ithi ngibone indoda igqoka umNazaretha lapha kwesimpethu lapha ithwele indoda enye ithwele ikhanda lomuntu Wasophe lakho babe memeza bafana sise homeless angizikusho bathi sifuna ikhanda likaSibani siyalifuna ikhanda likaSibani ukuthi babenzana sathi semakwazi kwashaya 11 umthetho ufana bande umthetho wesibona mthetho sibemotweni yakho awushengo bathole umuntu ngomuntu akazifuni sivele entabeni ubhaliwe entabeni no ubhale ekusoleni bayahamba nje balandela ungema badosa ungema ayiswa inkosi ithi umhlangano uphuma kodwa wena usola abantu yibo labo abadosa umhlangano abalungile ngiyeni engikuthandayo uma sesilapha entabeni sekhuphuka ezantsi emaseleni sakhitha nangu umfundisi ushozi lapha ekhonini esemile ngengudla safika sathatha intungo izinto zabantu sibuka nentungo namapholisa lawe u4 athatha intungo nawo akhuphuka entabeni athi mayifika nawo lapha ibekwa khona intungo ataqhamuka amabili bathola isilwane sasezulwini ubaba omkhulu ekhoshentsheni ebuka umhlangano ezantsi kodwa wena yaso ohambile bagama ladoselinye ladosa ngengalo lakhomba etsheni naleli labuka isilwane sasezulwini sihleli sibuke ezantsi izinto zabantu lokhu zishiyo zithi bongani uJehova ngoba elungile umsawa wakho uhleli phakathi ayisono inuku awu sikhipha endaweni enjena umuntu uthi uma kule umNazaretha bona ukhitha nomndeni wakubo ezulwini
ngabo akini nakithi usekhona yini lento esizenza phakathi kwalomuzi lesizenze enkosini usekhona yini umndeni noma usulinde ukuthi kucishe ilambo kade yawuze wawenzani bacela abawabagcotha abawu4 bacela sesinesikhathi eside kule buNazaretha asixoxa manje bahlangana bayishano bacela yasuka indoda enye yahamba kuseni ngo6 yahlala phansi entshungwane yathi kuwe basebekhaphuka ingubo enkulu laba ezimphethe emkhulu bathe unyamane ngesiboni sesingani isizondoda bakuzophunya kuyo entabeni kodwa ithilisi wathi baphunya kuyo entabeni isilwane sasezulwini sathatha ubhoko salunika kulo owabaleka wohlala entungwane bathi lapho bakhaphukayo bahamba ngemva bahamba bakhuluma sidonsa umuntu waphaphaphethu bafungama abantu uyahamba uthi bawani Jehova njengoba uhamba uhamba uyabadonsa bahamba bathi somuntu uyobuya kanjani wabuya uthemase kubuyile phakathi komuzi wasephameni inkosi yafika yamnika yathi hamba uyofaka abantu emfuleni ufaka abantu ithi singabodokotela yathi inkosi nifuna ukwenza bothi nothi sifuna ukupractice wathi hambani ukuze kuvele le ndaba ukuthi umuntu obhajatise umfundisi babe kuye bephinde ukuthi bakhishwa isandla salaba bantu uma elahleka lo mfundisi nonke nizolandela yena wathi umgcotshwa kuleli bandla akese nebandla uzabe umfundisi usenalo wathi akese nebandla ukuze abe umfundisi waleli bandla usanabo nibuye ngibale funa ngimalalo ngoba uma ingezanga nebandla uma ebhabhadisa abantu bayohlubuka bayonezela leli bandla owalishiya okwesibili kwathi umuntu omncane kagcotshwa lapha abe umgcotshwa abe umkhokheli uma esathola abantu akasiphakamisi isiphila afake ingane ngaphansi bangaka bagcothiwe benengane usalume nibuye ngibambe funa ngilale ngashini bama ngasemnyango bathi kathi thini enkonzweni sinonyekeni nami ngithuke sekuphumile kodwa iqiniso lithi akasiphakami iqhinga ngoko ngabe ngiyaqhubeka isikhathi angisamvuma uNazaretha umsebenzi kaShembe unyini umuntu ngomuntu akazi kufuna mhla inyanga yezulu ikhuphuka iye nabantu phezulu kwentaba bengafika u20 yathi umuntu ngomuntu sekuvela isibonakaliso abakwabheka besayo bekhuphuka bethwele imithwalo bentabeni inkosi ememeni yasingihamba yayikhuluma entabeni yathi kuleyo ndawo ohleli kuwe awubuza ukuthi ile ndlela engihleli eyathi ngihamba ngayo yiyo yini ithi ngeke ukubuze ngoba ungithukile
bashile abese bezovuma yathi 40 cent ngiyabathathela bashula ngisho 40 cent kuzovuma namanje asikakavumi uma kube kule nkonzo siyethuka kukhona izikhulu ezingekho ezingenawa amaliba lapha nawe ufuna ube njani ufuna ukungena kule zagcina seyifakwe emlilweni zashiswa nawe ufuna ukushiswa noma sesumlotha wanaba umlotha wathi qabo ningamtheli phezu kwethu muhambiseni uthi umlotha yalezo khulu yafaka umkhumbini yahamba yawuchitha endini bazaba nawe bazokufaka umkhumbini inkosi yethu izikhathi ziphele aziphele nje sakho sinjani Polisi ezulwini kule nkonzo yobuNazaretha funeka sibuye sivume ukuthi sake saphatha umkhonto bagcotshwa sasingena ezindlu yenkosi sayihubhuza ngomkhonto funeka sibuye singene eqinisweni ngoba labo bantu yibo laba ubaba omkhulu ngensuku zokugcina wahlukanise abantu phakathi kwakukhona umfundisi kwakuthiwa uEzra Mbonambi naye wamangalela inkosi kuleli bandla kwathiwa akuyele eceleni ngoba inkosi imisiwe uThixo waliyeka leli bandla kodwa ngensuku zokugcina ubaba omkhulu wahlukanisa abantu wathi abanye abahambe balande uMbonambi yena uzoya komthetho alande umfundisi lowo ngicela ungamusho khona bangibuka ngebuku abangaluka lapho okwavela khona inkinga uthe masebuya kulapho wafika walala esangweni lomuzi lapha eMkhayithi manazana baya ubaba omkhulu bembona elele phansi abantu ababili owayethe kwadinina uzohamba nabo wabuza emadodeni wathi inkosi uJesu mhla ihambe emhlabeni yabethelwa nabantu abangaki kwathiwa inkosi bababili wathi nangizohamba nabantu ababili omunye uma sengihamba uyobekwa ngapha kulesi sandla omunye uyobekwa ngapha kulesi sandla wasethi wena ngoma makhosi ngicela lengane ukuba ngihambe nayo igama lawo uOliver Thabete wasethi le ntombazana ngifuna ukuhamba nayo igama layo ubheka mina iyobheka mina lapha engiyakhona wasuka nabo wathi kumina wathi kuyohamba intathakusa ngo2 kuthiwa bathi uThabete kwathi intathakusa bathi seswa ubaba omkhulu ehlabelela ngaphandle ethi baba ngikulolu hambo losizi lezinyembezi hamba nami umhlekazi usungangishiyi ehlanda uthi uhamba noNkulunkulu akushiye uNkulunkulu ngephambeko zakho bakhala abantu wathi masefike emkhuze wakhipha oponda abathathu wathi kuzoshaya amathini amathathu yakho lika baba omkhulu elesibili lika Thabete elesithathu elentombazana yakwamsibi ubheka yena ngaxolisa isikhathi simphelele cela ushemba abusiseni izwi ambusele eshaleni sasezulwini inkonzo amen in the banquet room.
In the Bankuloo.